Ya. Pikiri ki wero jama-jamange riolo de na pana ipugau. Pikiri ki wero ada-adai riolo de na pana ipugau ni puada. Pikiri ki wero sewa-sewa riolo de na pana ipugau. Na sabab magai nariko angka tahu melo mapuada na pikiri ki jolo batena na puada maka insyaallah megangi mapi de cenna neya mapi jana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amma ba'd, hadirin jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rilalanna iye wattu mabarakae digaga ada sitina jaya angkei si mata ifuada i di atai sangadinna ada syukur kamarajai risisi arajangan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah meloki makita ang kamo papakita na wiringi pengalah ta'ala. Alhamdulillah meloki maringkalinga ang kamo paparingkalinga na taruangang rilalan na docilita. Alhamdulillah meloki makineding ang kamo papineding na wiringi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Magani kira-kira nariko kamatian ni alelewe di nagagay pinedingi. Dan alhamdulillah ipinedingi mo pi andre macan ninge nan niya mapaiye iya angkay mutama rilalan na tiga rota. Nadi nagaga pada ya. Nadi nagaga pada nariko ang katau de na napirasewi andre macan ninge rilalan na tiga rota. De na napirasewi gangka na namo tay macu nanre dito na napirasewi. Lanya ni piniding. Narimakon na naro jamaah yang dimuliakan Allah. Nariko ang kamanang
nariko angkamo pi yaitu fasilitas-fasilitas ia angkai na pokangkang ipong Allah subhanahu wa ta'ala de sisa-sisa na wad dingatay takkalupa syukuru maraja ripong Allah subhanahu wa ta'ala. De sisa-sisa na sitinaja atay takkalupa law ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka din ipong Allah subhanahu wa ta'ala paskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Ingerang nga wingeratuki syukuruki ka na aja masakari. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ia waktu mak barakae tomelo mak dampi rampe ripasalan na ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ia engkei rilalan na surah Al-Ash ayat maka 10 na arua 10 asara 20. Ia nama kada pong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Iya ya napamulai wipong Allah subhanahu wa ta'ala wirikada ya ayyuhalladzina amanu. Sinin na tau matapa Biasana narikong kamapakwe modelik na angka hal-hal istimewa melo nak beritayang pong Allah subhanahu wa ta'ala. Risesena tau angke risesena tau angke ipalabir pong Allah subhanahu wa ta'ala. Angka berita-berita penting melo na palatu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Risesena tau angkay ipakalabir pong Allah ta'ala. Ya. Ternyata biasa melo ipalatukang ye narikong kamakada. Ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata biasa melo ipalatukang. Ya. Tanya kariba-kariba biasa melo ipalatukang. Napi kariba-kariba luar biasa melo ipalatukang. Resese na rupa tahu ni gayero tau angke punne tappa. Ya. Nah sebab ko demi mana nama tappai dia ni sampaikan ya. Sehingga makan ini fung Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu sininna tau matappa. Ya. Nah rampe to panditata makkada iyerowe rekkada ya ayyuhalladzina amanu makolingi rilalanna akoram malabi na pong Allah Ta'ala weka arwa pulo na asara akolingang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makon eka arwa pulo na asara na pakoli-koli pong Allah subhanahu wa ta'ala. Risesena werekada ya ayyuhalladzina amanu sininna tau matappa. Aga berita nomor sidi berita melo na palatukang di rupa tawe terutama di atau matappa na pong Allah Ta'ala ya naritu ittaqullaha. Ittaqullah itauki lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka de papasan na almarhum Guru ta Abdul Wahab Sakaria pole Mangkoso nigi tahu malamu tauna ripong Allah Ta'ala mata umanang isewe-sewe okwalena nigi tahu malamu tauna ripong Allah subhanahu wa ta'ala meta umanang yero sewa-sewai risesena realena nekia nigi tahu desi semanagaga tahu na ripong Allah subhanahu wa ta'ala alina to siliwat tahu na lori sini na sewa-sewa. Ittaqullaha ya takwa ya.
Jadi komelo kimita tanda-tanda na risisene to angke mi tahu ripung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Iena magampangi. Yero kata takwa. Ya. Ole wiri talue hurpu ta kopu waw. Ta kopu waw takwa. Aga ero ta tawadu. Ya. Tawadu. Aga yang setawadu mapakatuna ale. Ya. Dek na sombong. Dek na mabangka. Tawadu. Ya. Ya dek na. Dek na. Ya. Jadi to angkai makanja tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tahu tu. Nasang itu matota tahu macam mapat tabi-tabi. Ya. Dia na luta-luta. Ya. Ya, nariko angka tahu nariko to kipak disenga makanja tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala macam batena mapat tabe-tabe. Nariko angka tahu pakapala akuram makanja takwa dari Allah ta'ala makanja macam batena mapat tabe-tabe. Ya, dia na luta-luta bawang. Ya, sama ni sedi masigi, dia na luta-luta bawang. Ya, nasarak manang. Ya. Natoni apalanna umpamanya. Notoni padis denganna akhirnya dia ini sama apa tabi-tabi. Dia ini kadang kakor palaungan tato-matoa kakor. Ya. Narikong kata usugi dia makanja tahu narifung Allah subhanahu wa ta'ala macam apa tabi-tabi. Tawadu mapakatuna ale. Kung kamatandri tampang kana na matandri tahu narifung Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tahu dia na bangga kebangga kang ipangkana maca matawadu. Ya. Yana tunakada ya alena rilalanna barasanji rampewi makada wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yahsipuna alahu wa yarkau saubahu wa yahlubu satahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Angkai miro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya tau maraja siri wat tawadui dan dia maraja apa katuna ale. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ijaming utama suruga tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam liwa batena ya mapakatuna ale lori padanna rupa tau. Dena makade iya manasana ya jitama suruga he. Agapi ya. Ya poto maku kuisi sae ya. Napa sih di adesa dua adesa barani patami sura mata pena matama ranaka. We. Aga tu. Ya. Napa si aga? Ya, maka de biasa papasan na guru tak. Napa jitu si aga tu mu baca tu barani no pasale tahu. Ya. Mu pasala mana ni pandrita riolota. Ya. Jadi maka dari dena ni sang jadi dena gaga mapat tabi na ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ittaqullah itau kilori Allah Taala. Salah satu ciri-cirinya yang magampang ta tawadu maraja apa ketuna ale. Nomor 2. Aga kopu. Agero kopu ya qanaah. Aga asa qanaah marasa genna. Ya. Genna. Dek nama cicing. Ya. Pak kami matoje tu tahu tu ko arua kanton na milomana lise riweru kanton na ruarua iru bandang umpamanya. Ya. Pura si matu na lise mana ngero kanton na rumah na bandang makanto si. Malik cece wali limana. Letu matu bolana manopoi. Aga nananong kane manang ka mana bandang.
Itu nama koca itu nama di komo manoko na capu manamir nangit na bawah. Nalamana toni tawana tawe liwat toni cicinna mence toni noko na. Tapi resesena tawang kay metau rifung Allah subhanahu wa ta'ala qanaah. Magai maka de pangulut Andre Guruta Al Hasan ya. Hasan Al Basri ang kedua sewa-sewa ya desisa-sisa nang kau pikiriki. Nomor sidi pape dale na pong Allah Ta'ala magi yeru puranatur pong Allah Ta'ala. Puranatur jangankan nale dale tafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si sele-sele yeru dale de na si sele-sele magi puranatur pong Allah Subhanahu wa Ta'ala yeru de nangka. Ya. Biasa ni kapat maka de terima selan ni. Mati ni dito gaji engkau gaji tawate di engkau gaji tawate. Mati ni di negara tawate di negara akhirnya malu lulu. Ya. Biasa kejadian tu ko bahas. Sedih contoh koloki mamaulu rong katalo burak talo agisana igatu-gatu ya. Biasa ro tawero magesana macicengin nelulu mana malulu lo masih lagi ro talo akhirnya nasa basi lului narikong katalo nagata tak dempa ang katalo nagata tak dempa irna makanja itu dana okko yolo na tak dempa talo na menyanyawana na jepum di bawang ya. Ini sih dicontoh jamaah di mana makada itu puranatur pang Allah Subhanahu wa Ta'ala makotoro paimang ya ajalangi puranatur pang Allah Subhanahu wa Ta'ala tenang ayana wal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ay sinin atau matapa ito karipang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka talun na wow. Ya. Agar wow waraah manini. Ya. Manini ya. Manini ki ya. Ya. Aga sana. Ya. Katupapasan na biasa tomatota makada kecicangi tak butuh tau manini katalui tak butuh tau macapa biasa manini wara manini rigamai maka de kaidana usul fikih al ikhtiyatu fid dini wajibun naya manini ri agamata naya manini ri agamata wajib wajib manini orang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala iya nah mama deni nariko melo kitimba-timbang iri sisena tawe maka de kamu garu tungamu garjiru ya maka de engkasi patak ko bolewi paresse ni jo bawangi ina batali ta paresse apakah kita memiliki rasa tawadu apakah tunale de na melo ibangga-bangga kang alewe de na melo ya pita-pita ngalewe de na melo sombong-sombong kang alewe ya nape matu HP tali 5 juta nalli turinak jani Makkah HP na namo dega telepon turinak ka to ni halo aga jitu halo na di jitu no ni HP ternyata iro pele HP mele apitang napa matu arloji se di juta naliangangi ya si makare arlek napa matu arloji se di juta turilo ni tang arloji nana kada coco mo gije jana masih gije manje na si salah jakku iro arloji mi apitang de tawadu ikong kamu piro kapesa aleta kampun kapesa aleta ya apalagi aga senne nape matu makalipu maca mengaji ya nape makalipu matu aga senne aku kelesan atau maguri nape makalipu ya nape yero lipu batasan aguri bara napa pandri tem minimilo na komentari maka di jegeri na di tema pandri tem aga jelo ma pandri tem na di pajitu mutamai angaji mo ki jolo pakanja ki mo jolo baca ta ratata i menur jolo mu baca rota sa to zo inar jolo aja na jolo tani ape matu magi nak berisi riawa magi nak berisi riase
magi nak dapang, magi nak bersimpun, ternyata apa ya bawang tapa milo ni maka deh. Di jino di mapan rita matu, alu mapan rita pana di patu mau bacamu di tu pegakat tak. Ayana bahaya makukwe. Artinya apa? Milo manangi jami jamana tapa milo makalija. Katito maka ding tapa nomor 5 milo nak tapa milo nomor 5 na kesan. Pakan jakimu namanya majukana. Ya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadina kadi pengalatala. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ligada. Perhatikan nih. Jampangi agamilo mupogau. Agamilo mupas dia. Ya. Sekarang ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Ya rega tomakada Jumat terakhir pacapur tahun hijriah to melo na tama matu ulam Muharram tahun baru na selenge ya jadi iya ulangnya ulam muhasabah aga yang ulam muhasabah renu ya lewe itimba-timbang ya lewe maka dai papasanna sabai hasibu ampusakum qablan tuhasabu timbang-timbang memen ya lemur ya lodena pamuri timbang. Iya. Perhatikan memen ya lemur ya lodena panupri diperhatikan. Reke-reke memen ya lemur ya lodena pamuri rekeng. Ibi perhatikan maka dewe magamuru ya arwah malaku ya taungi detoga namega amala majana ya riga amala madicena. Ya komegi amala majana maka mari kita persiapkan agenda tahun ke depan memasuki bulan Muharram aga na milih puga passedia mana ipasediai ya ina kada wal tanzur nafsum ma qaddamat ligada ya ligada nekia papasadia kami nama kasingin na pasadia rupa tawi ya naritu angkana na pasadia alena moloewi as-surimundrin na pengabaw subhanahu wa ta'ala wal tanzur nafsu ma qaddamat ligada wal tan angkanang kasahabat ay makutana ri Nabi sallallahu alaihi wasallam kadai sahabat ya Rasulullah manil aqyas suruh na pungala ta'ala niga na tahu kami nang macah niga na tahu kami nang cerdas ya koi di kapang itane makadero kami nang macah ya ko guru sikola itane witantu makadairo macah ero rengki sedi ya ko ilmuang itane makadairo macah tentu ero mege panelitianna ya profesor tapi aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya naritu tau macai ya naritu tau angke makanja batena papas sadena nyalena bokong moloi as-surimundinna pengallahu subhanahu wa ta'ala nasaba mageng de gaga ada na fuada rupa tawe de na kedo liman na sedi rupa tau de nakali jakang ni ajena tasediru patau gangkana angka maleka catai nariko decen na pugau decen i catakang nariko jana pugau ja i catakang maka de Allah subhanahu wa ta'ala in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in ahsantum li anfusikum narikum afide ceki alita mutu tapi decengi narikum apijaki alita matutu tapi jari jadi itu gau-gau na rupa tawe pade lona nariko toma dempa golo kasti aga je basogi naro golo karung ya golo karung tania golo ipari karung golo karung asana ya yero golo karung inariko ya dempa kang yoko tembo pene imamusu ya dempa ka pene mamusu rewa loke gai rewa tentu rewa onmotoi oko onron atau mapa di mak dempa
tentu rewa mutu korma dem jadi pene imega papi de ceta ya pene meja papi de ceta lori padatta rupa tahu pene iya toro matur rewa i papi de ceta lori di mana ya narikong ka tahu na poji wisi tulu-tulu padanna rupa tahu angka tahu na poji si bantu-bantu padanna rupa tahu maka insyaallah rewa mutu itu papi de cingin ina tu maka da papasan na tomatotta masa romase ya sengi masa romase ya tentung kamanang itu matotta manangi menuru ya upahangi ro ya sengi masa romase maka de nariko mulle mutulu tawe tulungi ya ko mulle bantu tawe bantui nariko mulle mutolongi tawe tolongi ya selama engkamo paulle maulle bantui aja na maka dai aja mu bantir pa ustaz aja na malingero ditoje nang kana bantu ka ditoje nang kana tulung ay aja na sabab magay waddi jaji tani alena bantuki waddi jaji tani alena tuluki waddi jaji tani anak na bantuki waddi jaji denang kana bantuki simpulolona tapi ketika ada kesusahan yang kita hadapi nariko angka masalah yolewi angka na paturu pong Allah subhanahu wa ta'ala patulunna waddi jaji taulengi bantuki waddi jaji taulengi bantuki aja na turimo aja na yung pangajari ora na anak na yan maka mana betta aja yung pangajari betta to aja na sabab magay waddi jaji matu anak ta madeci tanya idi pangajari ang kataw pangajari lengi na madeci anak ta magi na sabab ang idi to di na paje pangajari anak na tawe ini yang sama sarumasi in ahsantum li anfusikum wa in asatum pala sehingga maka de alena papasanna reguruta Syekh Mutawalli Syarawi nigi murusui agamana pong Allah subhanahu wa ta'ala murusui atu tongal linona wattaqullaha napakuli si pemo pong Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha Itaw koripong Allah subhanahu wa ta'ala innallaha khabirum bima ta'malun innallaha khabirum bima ta'malun majapu pong Allah subhanahu wa ta'ala masarro paisangi aga pada mupogau majapu pong Allah subhanahu wa ta'ala masarro paisangi aga mupogau aga mo atto kang ati na isa pong Allah subhanahu wa ta'ala jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayana ya ini rupa tawe ya rilalanna rannu i gau ta rilalanna rannu i pangkau kang iya angke melo ipo paule melo ipo gau setidaknya riolode na pana ipogau ye rogau ang katallu malada ipikiriki riolode na pana ipogau nomor sedi ya ipikiriki wero jama-jamange riolode na pana ipogau ipikiriki wero ada-adai riolode na pana ipogau ni puada ipikiriki wero sewa riolode na pana ipogau nasabab magay nariko ang katawu melo mapuada na pikiriki jolo batena na puada maka insyaallah megangi mapi decenna naya mapi jana tapi kong katahu de na pikiriki wi makanja na madecenna waddi jaji megangi map kasolanna naya mapi decenna contoh waddi sajaji angka ada tongang melo na rampe tongang yero adanna makanja yero adanna tapi taniasi wattunna na rampe ro adai maka solasi ya maka solasi ya waddi si jaje makanja si ada ero na rampe wattunna si na rampe ero maka si coco si wattunna ero na rampe tapi desi na si coco ero ade okoro nelo na puada maka solasi sehingga rielo dena pa ipapole ye pikiriki jolo ya ifikiriki pak dimonrinna ya kapo tu saya sama kade ya apa ya kupur ni je upau de ne je pikiri ki de ne je na au pak derumpo meter de ne pikiri kemudian memang sade tapi pikiri ki di roto mering kalingae ya ni apa ne ko i pak diri ni atin na tawe de naga
Memang sadeni pen de na pada koko ki yolo na tembo e manana idi mani manana nama me madum putih muta de to nama diga. Tapi koko ki yolo na tahu e manana. Nah, jamaah ini wal tanzur nafsu maka damat yana salah satu hikmah wal tanzur nafsu maka damat ipikiri ki pak dimundrina. Ipikiri ki pak dimundrina. Nomor 2 ipikiri ku toi iya. Narik ko ipugau ni ruagage pikiri ko toy madeci gaji maja gaji aja ni rumah kada halulu halala halulu nalulu mana madeci gaji majaga ada ni makada halala halulu nalulu mana ya dena ni pikiri kiro sehingga apa yang terjadi melada maka solar di siseta ya melada ya. Sehingga ko yang parang iliri to matoae ya. Yang parang ipa botoe aja mu boto. Yang parang ipa minum-minuman keras aja mu minum-minuman keras. Yang parang ipa pengadi ne aja mu pengadi. Madari aga na pobil makade. Aja mamparang apa ustaz na tania to di mu paki boto. Tania to warang paramu. Tania to warang paramu pake minum meli minum-minuman keras. Tania to aga sana taniato dimu upake mapangadi betul tania dina mupake mapangadi betul tania waramparana mupake minum-minuman keras betul tania dina mupake boto tapi kopong Allah subhanahu wa ta'ala melo paturungi pacobai rise di kampung tau madece tau maja nakan namanang narikode nagaga melo makamparang ta jadi masalah kampota kemakadani tantentong pada tangi tantentong cica mimatu matang pong Allah subhanahu wa ta'ala hancur yarga mapubali makadai tanra ya minum-minuman keras deto ale-ale taniatu ale-aleku mega muka angka muka 10 tanra boto ka taniatu ale-aleku mega muka boto ya. Setidaknya engkau pai ko makdumi makan dangi boto setidaknya apa ukur paling cede ya pamanya akhirnya apa yang terjadi mariolo alena mate de nero si banna mariolo alena mate sana matu ko surimundin pong Allah taala angkani malaikat ay maparisa de gaga tau tama ranaka banna alena bawang maka dani mana perito si malaikat angkani malaikat aga tu bos kade melo kama protes maka daga mita protes maka de manang kaya mi bawa tamarana kana apa ka boto irwatwe manang kaya mi bawa tamarana kana mega sibaku wewa minuan keras manang kaya mi bawa tamarana kana mega sibaku wewa mapabite masau maka de malaikat coco ni memang mega kuirwate tapi mariolo ko mate yero iko mate de mutoba mu mate nero si bamu rotumu na mate yinang si bamu si bawet mengai tama ni ko masigi mabirjama lautoni maring kalinga cara mana ustaz samka mengai na mate ye ko sabara ko tama ke koranaka de mutoba mate jadi kong kamu pakasempatan umur na weringi pong Allah taala jangan sampai matangangi boto nang kamalikal maut matangangi minum-minuman keras nang kamalikal maut matangangi mapangadi nang kamalikal maut pole minum-minuman keras latu tate seplo doa weni mamotoro napapul gasna lari 120 na lepu tembo-tembo pak mate taruh iya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ina maka da pong Allah subhanahu wa ta'ala لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Di sisa-sisa na pada tawe penghuni neraka si bawa penghuni surga
ashabul jannati umul faisun naya penghuni surga ia naritu tau angkai lilongang keberuntungan kemenangan resesi arajangan na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Wadi jaji waktu tatuo rilino dena mamatin rota melo mopi matinro moto kisi tate dua tate telu masampaja tahajud. Wadi jaji waktu tatuo rilino yero sa isa warang parange de na di mana manya-manyamangi neke yita mana sumpul lota ang kamana wadingi bantu ta bantui. Wadi jaji tuo ki tania bawai di tapi wading ituling maka insyaallah ia mana na jamaah yang dimuliakan Allah. In ahsantum li ampusikum wa in asatum palaha nareko mapidece kitu mana ale tamatotu tapi dicengi ia namua nareko mapijaki ale tamatotu tapi jari. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ne rapi rampengaki rilalanna iya subuh mak barakai. Maka de idi rupa tawe deki kigaga mati lepak pole ripawasan na pengallahu subhanahu wa ta'ala naya sisitipin na pengallahu subhanahu wa ta'ala naya sisitipin na pengallahu subhanahu wa ta'ala ang kamanang ni makdak kaya korilal na watakalita matata sisitipin na pengallahu ta'ala docilita sisitipin na pengallahu ta'ala limata sisitipin na pengallahu ta'ala ajeta sisitipin na pengallahu ta'ala liwa pacanggin na error sisi na pengallahu subhanahu wa ta'ala naya ko lino katu CCTV tatala ko agasan ne me alpamar mulle age kome narikong katau masalah salah gona wadile putra aeropema tapi liwa pere putra kamana ni matu video take kamana ni video ta naiki asikasin na tawe tuori lebo na tanai li na paja na pakai guni umur yang ke riwerengengi ripengallahu subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana wallahu muafiq ila aqwamit tariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.